Mono sano manchi mulia betaseni kia Ndizi TV chinga kikwabere kogotwara oborigeria obia nabigone biro bindengo kwaligania asemesa ya mangana maya elindengo manye na ya bereka gokorekana kora chingongo chonsi inye chense chinga kitoro cha serikali ya county ya Kisii ya berege kuyaligania nabigo kwanekia obokoreri obia ase chinyagitari ase bakoragwa no mwaziri wobochenu Lea Bwari oyo enekibuna enyagitari ya sub county ya Gesusu yabirige koletero ebintu sokwenekia obolingoria bwa marwire naboigo omwanchi omurigereria abantu gwetania chiribu chimi isano nemoni go bagendete kwerera kubwatikana no mochando bwenchara oyobere go kwenekigwa hase chinsemo ime ya Kenya naboigo asensemeri ya Samburu sector yobosombi nigo yabereke gotenena kubwatikana neto igo yaberege kwenekigwa asensemeyo mwancho muri nyira chinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook nabagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital naboiga asensemeri ya YouTube nabagotonyara gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke hereditary ne Frida Kerubo na chinsemo chibyorokerelyo nigotokubwatanere Joshua Auta ngwira nanda segekegeke elinde ngoma nya senchira yowenge. Yaye birebiga nigo toko ya chakera se county ya Kisii asengo kumanyibuna county yo nigegendete kwerobere nabo kweneki obokoreri obuya ase sector yobochenu bakoragwa no mwaziri wobochenu Lea Bwari nigo litkolia rero batalire nyagitari ya sub county ya Gesusu eyo gotoka ase ward ya Gesusu imeyebunge ya Nyalibali Masaba ase babwatranye nyagitari ya Gakan nabo igo kweneki ngango gwa bale ebintu ebikolingolia amarwaire ukwana ase chinseme chonigo aene kibuna nigaganete obokoreri obyase sector yobochenu naboige serikali nigebegete merubili ya bena soko eneki obokoreri obu obuyorobotura senchira yobwenge. Today we are here at Gesusu Sub-County Hospital, Nyalibali Masaba Sub-County, to receive the equipment that has been donated to us by the Aga Khan Foundation, a project that we have been with since 2018. So many healthcare service providers across the sub-county were taken through the training. And even the referral system changed a lot because this time we were able to streamline and even strengthen the referral services. Gender-based violence services were some of the areas that they did not forget to tackle. We have then today supplied or donated equipment ranging to microscopes that will help or support the hospitals to test, of course, COVID using. Aba Kenya nigo bagendete BC ase county ya Kisii ndo batogosanga n'abanyakyombe korwase ekyombe gya kupet abo barure ebirengereri byabo naboigo kugania kabo gocyase serikali ase baganire abarokigwa ba junior secondary school banyara kwa bakogenda chiskuru chire angene chinga cyabo kulingana ne report ya ruitwe nse rekorengereri ng'abana ba grade 6 abagwendete kogenda their nearest high school so that banyare konyora school chire equipped with laboratories so that basome merimeria babekeirwa ase grade 7, 8 and 9 eyo etanyarikane gosomibwa ase chi primary na inde bono gotebanga na inde bacha bagachi birasi binde bya CBC primary na inde already high school konyora bagachire binde bone gotari wastage of resources and replication so na inde gotebanga na inde bachi go train abali mu ba primary bachi go gosomya ibintu bya high school na bera isako begasia egento goke kyaganeri na bana bagende chi high school chiranga na sibare as the scholars alafu bamanya kuroro batrain abali mu ba high school bagenderera ko ba in service training chirusa
amangana CBC baba train kabisa erinde banyako ba equipped banyare ko senya bana lakini kotebanga abana nande bado batigare primary kuno demoralize abana nande kero already bakorira national exam bachorire mpaka chiskuru baigwete bagende elsewhere. Umunyekero bwe kyombe gya kupet kurwa asagirwa Kisii Laban yakubwatikana no murobere yo osi kali ya mwethinga abana bakirasi sana mu bakora amatemo yegi taifa akorendo n'abasikali buna KCPE buna KCSE abana abu once bibaganyerete basoye secondary ibo bakumiti garwanyo de badinga nande bagwera na ali asabalenge basoye kirasi sana ibere ngomba raro change neons kinente kitangani yekinkelikia sabana abana bono guika tuige rane buna bali mu buna bayibuli twebereri abana elinde banyale ko bako understanding kiyego era serikali yakora yento yakabere boni gigento kange serikali yakora mono training yabali serikali ya mwethinga abana bakirasi sana mu bakora amatemo yegi taifa akorendo n'abasikali buna KCPE buna KCSE abana abu once bibaganyerete basoye secondary ibo bakumiti garwanyo de badinga nande bagwera na ali asabalenge basoye kirasi teyemo korwa county ya Kisii eyobwate abana chibarongo bane nigo yaganirie obokonyi bwo kubarinda abana abo chingaki ari gukwana nigeta seni kya Ndizi TV nigo airira nigaberega konyora obokonyi korwa ase eskuru eyo babire bagosoma kolende nigo aganete onde bwensi ole no kubwa na boigo ogokonya irinde abana abo bagendere konyora chisemi. Mimi ndio mama watoto wamefika PP2 tangu ni wasae. Kuna challenges nyingi kulea watoto wanne wakiwa pamoja tu hivi inakaa ni changamoto kubwa. Ikifika kama ni wakati wa kukula, kama ule chakula ya kuwapea ni shida. Sasa wamefika shule, school fees unalipa, kila mtu unamlipia school fees. Sasa nashukuru Mungu nilipata mwalimu wa hii shule mahali wanasoma. At least yeye ndiye amewasaidia mpaka wamefikia hapa. Sasa mahali wamefikia wanaenda step nyingine. Pesa ndio sina ya kuwachukua hiyo step nyingine. Shule hii imenisaidia niseme sana. Lakini venye imefikia sasa inabidi nijisimamie ili niwalipie na mimi nione mahali imefikia nimesaidiwa. Abantu gwetania chiribu chime sano nemo nigo bagendete kweumia ime county ya Turkana kubwatikana no muchando bwenchara oyoberi go kubachanda ase egekegetambe gukwana nigo baganire serikali gwesona nigati nabo igo kwene kimnango nyara bali endagira guchas chinsemeli nabo igo gutanga abantu abange gukwa kubwatikana no muchando bwenchara. Jama tuingilia sisi mbaya, sisi wengine sahi hata mwezi siji wengine sahi hakuna hapa. Hakuna hapa yowe kwa wanashinda tu nyumbani hata kuamka. Maji tunakunya kwa mto huko. Watu wanatoka kwa milimani huko anakunya kwa mto huko. Haya na njaa hiyo. Hata ile matunda ilikuwa inasaidia sisi hapo kila siku. Hiyo matunda hata amekauka. Amekauka hata hakuna saa hii ile zinachuna na kula. Tunakauka kabisa. Sisi hapa iko mbaya, tunakaa maisha mbaya sasa. Achida hapa ni kame mingi. Hapa ile kitu zinakuwa nategemea ng'ombe, mbuzi, kondoo, ngamia. Sasa hakuna sasa nakwisha. Sasa njoo sasa kiwa sasa njaa naingia sasa kwa sisi. Hiyo ni shida kubwa ni hiyo. Mujumbe Jane Kihara webunge ya Naivasha ime kaunti ya Nakuru nigabwatirania na serikali eligokeania omuchando bwenchara ase chinsemecho gokwana nabaliki bamangana nigo aenekiribuna nigo abantu akura chinsemo ime ya Kenya babere bagutuma chindagera asokwenekibuna abantu bensemeyo mbali gokwa asengencho yenchara. Tuko na furaha sana ya hii kiangazi watu wakawa kuna njaa mingi sana, na juzi ka launch hiyo program ya
tuliweka stakeholders ama washikadau pamoja na wakaweza kutupatia chakula, wengine wakatupatia pesa. Tuko na pay bill ambaye wengine wametuwekea pesa, na ile tulipata juu haikutosha, mimi nilienda kwa serikali na tukapewa chakula, na ndio hiyo tumetoka kupeana, tumeanza kupeana leo. Kasha hata wale wako nje wakipigia simu nitawaambia watupatie, lakini kwa sasa angalau tunapatia watu wengi kuliko mwezi jana. Mwezi jana tulipatiwa chakula ambayo ilikuwa kidogo sana, na ndio nikaone kana nembule nyinge eyabireke gotwa ase ensemo ya Samburu wana nigo sekta yobosombi yatwaliro muchando ase obokoreri bwabo gukwana bono nigo baganirie serikali gwesana nigati nabo igo kwene kimnangwa gachabare edaraja ase Chinsa echo elinde kwene kyobokoreri obuya ase sekta yo. Watu wanaangaliana pande na pande, lakini hatujui bila sasa tutafanya. Na naomba serikali yetu tukufu kama iko msaidizi atengeneze hii daraja. Tumekuja hapa, tumekuwa stranded, tulitoka mapema sana karibu saa 9 na tuko na watoto wadogo, safari bado ni ndefu, lakini tumefika hapa. Unaona hii maji vile iko, hakuna vile tunaweza toboa, na watu huko wanatuongoja kwa sababu ya harusi. So ningeomba tu viongozi, kwa sababu saa hizi huwezi sema ni nani hakufanya kazi, nani alifanya kazi. Mwenye ameingia kwa saa hii ajaribu kufanya namna, ajaribu kutusaidia katika barabara. Gavana wa kaunti ya Narok Patrick Ntutu wananigo ayenanire ebasari yechi milioni 352 eryo gokonya aboroki babali bako batali kwenyara ase okwene kibnango nyara bali chisemi gukwana nigo ayene kibnanigo chibese cyo kirachikorwigwa ase chiwodi kubwatikana n'abantu unabare abange gose abake erinde kwene ki obokoreri obuya ase kaunti yo. Hawa MCS na mimi tulijagua kamati kwa kila polling station watu 5. Hawa ndio wametuletea wale watoto ambayo tunajua wanahitaji usaidizi katika kaunti yetu. Waziri w'ekigosori Ababu Namwamba nigatalire kaunti ya Uasin Gishu elikoringolia obutumeki bw'ekibesa ase obwagachi bw'egeti bw'ekigosori ya Kipchoge Keino gokwana nigo ane kibuna nigo obukurumi bwasoete gati ase aorokia ogotago kiwano bwagachi bw'egeti ekyo asa ane kiribuna nachikobeka emerobeli ya bene asoko ane ki obwagachi obuya. While visiting Kinoru Stadium 2 weeks ago, I ordered an audit of all these facilities. The state of Kipchoge Keino right now tells me that that audit is even more urgent. And at the conclusion of that audit, we are going to know exactly how much money was spent on a facility like this. And why does it look like this? And why is a contractor not alive here on this site? And then we are going to announce a plan on what to do with all these facilities. Obviously, this is a case of mismanagement. And this could just be the face of corruption and misuse of public resources. And that is the one thing that the Kenya Kwanza government is determined to turn around 180 degrees. And so I have agreed with Governor B here that together with his government, we are going to have a joint plan between the national government and the county government to really put Kipchoge Keino Stadium to the status it deserves. And other facilities, including 64 Stadium within this Eldoret metropole. Umwancho Maria Gorasoro Botiro ni onaikire omwelia wa mangana maya asebire biga kulindengo gusaba tobasa kanyagara yekoraga ensa emo ayona mange ningo yaletere asenchira yobwekirano inyara Chinsa mochiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na bayiga sensemo ya YouTube na bagotonyara gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke Mage kamera soko nekibna ebicha na boigo eliogiria gwikira sole asenchira ya bene nere Petronila Mukeira tobe tukubwatenere Joshua Auta asinsemo chibyerokelyo na incheria ne Frida Kerubo ngo sabato basagoskato basakanyegera Captain 001 ngo soale no murubelyo ubwechi gosali kolinde kukoganiria obuligerelia obya.